namenye kuri se w'imigisha Imana imuriye erega sinokurekura namenye kuri se w'imigisha Imana imuriye erega sinokurekura namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha Imana imuriye erega sinokurekura namenye kuri se w'imigisha Imana imuriye erega sinokurekura ntabwo abantu twatekanye kugira ngo tuje gushima kandi twatume na wenda amasaha tugeza saa 2:30 haracabuze iminota mike niko bimeze kandi tudutinda kubera ko ariko byifashe ariko turasoma ijambo cyane iyo minota mikeya bambaye subira aho bambaye Amen. Amen. Twese tumwe ngo amen. Amen. Mumpeze kiminota 5 none. Papa 10. Muri iyo minota 10 ndakoramo division. No kuvuga ngo 5 ndayiganiramo. Indi 5 ndayishimamo. Nta singira ikibazo. Cyane kuko amakuru kuko amazina yanje basigaye banitubo nyine abantu gutegera niriye po Bwana sifiwe. Amen. Ducecekesha abana kugira ngo tubashe kumvikana kandi umwana yabize ugomba kumusohokana nyine akaba kujana hanze icu yacabarekesha niwo muco kugira ngo ibintu nyine bibashe kugenda neza kuko abana nyine kurira icu yacatombo tubanza tuzamura ikiganza kuko ndabona babakiya bategura yemwe nawe zamura ikiganza kwegera Imana titwakoroganya ndabo nta kibazo Mucya murashoreranye reka badufashe gusoma ibyakozwe n'intumwa 12 no kuri 2 ku bantu begereye aho ngaho nanone turangiza dushimira abantu turangiza tuvuge n'ijambo rigufi turangiza bacurange bugufi turangiza dutahe bugufi nta bibazo niwo muco ibyakozwe n'intumwa 12 gutangira aho umanuka agera ku kuri 4 gusa na pasiteri w'iwacu nawe mweze mikorofone akore kuko wa mugabo biraro biravuze bakaze mu rukundo. haravuze ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode atatira abo mu itorero afatira reba neza afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afatira na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amen. Bwana sifiwe. Ishimye ku magambo ndabana shimire perezida wacu w'inkambi kandi yanabaye na pasiteri. Amakuru naje kuyamenya nyuma mbonye ikiganiro none mbona afite Bibiliya. Ndabazaga amakuru se perezida byagenze gute? Baravuga ngo yabaye pasiteri. Umva ni pasiteri, chef dika,
n'ibintu. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana mu ijuru igweze umugisha. Ishongeyeho turashimira kuri Milika kuko udafite kuri umudamu ubohoka naco ni ikindi kibazo. Kuyobora inganda warangiza umudamu utabohoke wakusha inyuma nyine agutize kumuriri ni ikindi kibazo. Ariko mu by'ukuri nabonye bafitanye amasinyara akomeye cyane kuko nabonye yari ari hano ariko vuga amuheza sinyare nawe muheza indi ifaranga ziba ziratanzwe kuko abantu baza bamenyana bari mu nzu. Ayo makuru se atimo yazo iyo abantu bari babiri mu nzu baza bamenyana kandi ni umugabo Imana muheza umugisha. Bwana sifiwe sana kuko tugomba gushimira abagabo kuko nibo babayeho mbere, abadamu baje kurusha nyuma bere amakuru se atimo yazo. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva bari mu ngobyi y'Edeni ariko uwaje mbere ni Adamu, Eva nawe aza nyuma. Bwana sifiwe sana. Kandi Adamu yari amaze igihe kirekire ngo adaseka, imyaka 730. Adamu ngo aterekana iryinyo ngo adaseka, ariko umudamu muri iyo myaka ishize ngo atibuke ngo yamatangira ngo yamaseka. Guseka ni ibintu byemewe muri iyi si. Ushaka kuvuga kuko byaturutse mu ngobyi y'Edeni ko biratuzamukaho no kuri Yesu birazamutse tugeze mu ijuru. Imana mu ijuru igweze umugisha kandi bifashe cyane. Kindi yanigishije geography, anigisha histoire, kandi ari umuntu uza wigisha kumva nyine afite ijwi. Kwa mugabo wari hakurya wari ugira ijwi rinini, uyu perezida Mobutu, perezida wa Kongo, uriya mugabo nawe yari umugabo. Mobutu Sese Seko wa Kubendo wa Sabanga Marishale Sukisa yari umugabo. Kuko ijwi ryiwe ryonyine asavuga nyine ukumva afite ijwi ry'abagabo. Hari umuntu uvuga nyine ukumva rifite ibiro timuzamwumva se. Anasomye na disikuru, agasoma disikuru mwokumva nyine ayo makuru tuyarekeye aho ngaho. Imana mushobora umugisha. Kandi pasiteri hano nawe ndamushimiye cyane. Pasiteri twarabanye mu ikanisa muri Kadesi ya ruguru, yari umuyobozi wanje. Igihe dukijijwe yari ahari, twatse umuriro turi kumwe n'abakecuru nabo. Iwacu hari abakecuru bageze batse umuriro iriya ruguru gakeke kuri Sinayi, bageze bafatwa bima yemwe bana sifiwe mama banashe kapishiramo yumva mu bantu bibse inkoko n'amashu nari kivana abantu sama korosa yako yasazagira neza. Bwana sifiwe sana. Yaranishe kuri primaire bene kandi ninega yagasa dukubita kugira ngo tumenye ubwenge. Bwana sifiwe sana. Hamwe na mwarimu yagiye hano yasohotse baratwigishije kandi pasiteri asa n'uwigishije kandi yamwigishije muri gatatu perezida. Tumumvaga ko pasiteri akomeye kumwe gupunguza mikrofone. Oya murebe wo mwakoze muri abagabo nawe. Pasiteri nawe gasi muto kandi si mukuru cyane, ariko nyine arazamutse. Ayo makuru ko murayumva kuba ngo yigishe perezida, tuvuga ko perezida nawe ajya kumuntu mukuru cyane. Ariko Imana mushobora umugisha kuba tugeze hano mu maboko yabo, kuba tugeze hano nibo badutosheje. Iyo bataza kubidutoza umunsi umwe twigeze kwatsa umuriro agakobwa kamwe kagwaye amapepe, ariko twari mu muriro mana prima no karafatwa kujya musore n'umwuka wa mbere bene wa wundi ibona ugukosa ni gishiri. Imana nije kugira neza. Rindi jambo turashimira perezida wacu Bucuzi, yagize neza, yarampamagaye aradutumira
nje kureba ku ifishe basangaga pasiteri hariya. Noneho mbone pasiteri ndavuga ngo uzari zo zose ziharahari, nubwo azoba ibindi bintu bimeze gute zose bimwe mu giterane se, kandi mbonana na pasiteri data Imana rwose umugisha. Kandi naramubwiye ndambwiye ati pasiteri ni umuvugabutumwa mwiza, hari abantu batangira kuranga ibintu. Naramubwiye ati uyu mugabo yigiye mu Bugande, Icyongereza arakizi mu buryo bujanye na Bibiliya, nta bibazo birebire, teoloji yose arayifite mu mutwe, Igifaransa cyose aragifite mu mutwe, Icyongereza aragifite mu mutwe, Igiswahili aragifite mu mutwe, Ikinyamurenge aragifite mu mutwe. Nawe ongeza ukuvuga ngo Imana mu ijuru bahezumisha n'abafatikanije pasiteri asagari wacu, ariko turatarama hariya ngo tukubone data, ariko nabo tuzomutumira kubera ko n'ubishifite amagambo akomeye cyane. Ukuvuga ngo mwari mufatikanije mwese, Imana ibagirire neza. Muze hano ni umuntu w'imuhira, twarabanye kera iriya ruguru, nanga tukomeje kubana, Imana ikugirire neza. Amen. Turebe amaboko, tuzamura amaboko, ntidusinzira mu materaniro, ariko umuntu wasinzira na kamera kirakureba, wagiraho utawagira utarimo wasinziriye mukecuru, wagira uti umukobwa wawe uri muri Australia cyangwa se muri Canada yagukubita amaso agasanga warasinzira mu materaniro yo kuvuga hiki kanura, kuko urushanga bazaroba kuri Tanganyika ruriko rukureba, bakaruzana ni muhira ruriko rukureba, bakarushira ku isahani ruriko, barangiza bakaja kurutekiriya ruriko rukureba, bakarushira mu mavuta ruriko rureba bakristo, barangiza ukarufata ukarushira ku meza, ugahamagara abagabo bakaza bafungura ruriko, bakarinda barukorera verbe manger ruriko kureba. Ayo makuru niko babimeze, tube maso kugira ngo dutaramire Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana mu ijuru bagirire neza. Jeanette watunejeje, tuzogutumira nangira kabiri riya nije president ukayoboye, kandi na kabiri gakomeye kandi mu muri ukomeye cyane. Pastor arakazi na kabiri kaza kako mu muri twogeza saa 3 saa 4, nta bibazo birebire bihaba. None ga mukagira Imana tuzumusoze nani ayo gayoga najyo arashitse. Ndashimira protocol kandi mugategera ukanda, hari abantu kujya bagomba gushimirwa mu ruhame rw'abantu, hakaba n'abandi bagomba gushimirwa muri quartier. Yumva ayo makuru namwe kundumva ko mwayategereje cyane wa hari n'ababyeyi, harimo bashiki bacu hariya bagize neza. Umunsi nashitse narinya nijoro indinyama n'ibitoki, kandi hari ukuntu abantu baza bateka ugasanga babishizemo virgule, numva none ari indi akabindi system baza batekamo ibitoki, ugakura gusa twatundi turahanga itembere, barangiza gusuka bishiramo amazi bigatogota, ugashira ku nyuntu ushiramo umuntu mwinshi kuko umara abantu, bashiramo gatera, numva kuko ibitoki indani bigiramo akandi kunyu nako kihisha kugira ngo bitazamuka cyane, ko bamuga baravuza ngo abantu bapunguza isukari. Mugira neza jewe mu gitondo sinza mu cyayi kizakenanira, umuceri wo mwabura cyane, kandi wananiye kubera ko twaraburiye cyane ahantu twatwagiye mu ivugabutumwa, bazana umuceri mwinshi fibaki. Noneho ndarangiza ndararabika nibishana aba protocole kaba ngaba, ndababwira ati umuceri wabaye mwinshi, mugabanye mugende mugurisha umuceri, mugura ifu kugira ngo turebe uko twotarana, kuko ibintu byari byakomeye. Barangize nabo bumva itangazo ry'umuyobozi, kuko perezida yavuze ngo umuyobozi agomba kuvuga, niko yabivuze. Aho hantu muri ico giterane nakigiye mu Ramazan, bene iyi gitangazo sije nyine n'abandi kwa turi kumwe bose bagize Ramazan.
nabwira abacu muno ndababwira ati ibintu batuzaniye mu batuzanira ibintu bikomeye none je kompara biriya bintu twahuye nabyo ndasa kandi kompara n'ibyahano kuko ibintu bari kubaduheza inyama bene yindi yo mu bukwe kandi ibintu bimanutse baduha ibintu bizamutse kandi amasisiteme nayo guteka babitetse neza none bakuyemo isosi bazirekera gutyo none bazana isosi ukwayo none isahani iruzura ndabwo ati no sahani tuyogamo konayo leba visa la kota Bwana sifiwe amen no Bwana sifiwe sana none ga abo bantu ndabashimira none hari ubwoko bw'amasosi hari isosi y'ikiyo isosi ibonerana tunga hari isosi ibonerana wayireba mu bucya ukabona iyo ni iya mbere isosi igira kabiri ni isosi y'ikivuguto isosi igira gatatu ni isosi itari ikivuguto kandi ntibe ibonera malitation Bwana sifiwe Bwana sifiwe sana minota yanjye kera ko ndabona yashize oya nye kuri se wimigisha nye kuri se wimigisha Namenye kuri se wimigisha Imana ibihe Kurekura namenye kuri se wimigisha we Namenye kuri se wimigisha Imana ibihe namenye kuri se wimigisha Namenye kuri se wimigisha Bwana sifiwe nono reka isisi birisigaye ndazivuga ndangije ndoshaka namenye kuri se wimigisha namenye kuri se wimigisha Namenye kuri se wimigisha namenye kuri se wimigisha we Namenye kuri se wimigisha namenye kuri se wimigisha namenye kuri se wimigisha we Namenye kuri se wimigisha Zamura ibiganza nawe uzamura ikiganza barasibiwe zamura ibiganza n'Imana ishobora gushagara namenye kuri se wimigisha Imana imuri ibihe namenye kuri se wimigisha we Namenye kuri se wimigisha namenye kuri se wimigisha we Namenye kuri se wimigisha Imana imuri ibihe barasibiwe haleluya dusoma ijambo ry'Imana hano muri kino gitabo kizakozwe n'itumwa iki gitabo kizakozwe n'itumwa ni Luka wacanditse Luka yanditse ibitabo bibiri yanditse izakozwe n'intumwa yandika n'injiri ya Luka tuvuge ngo amen Bwana sifiwe ariko ijambo tuganira turaganira ijambo rivuga ngo kuriyongeza iki muri kino gihe kuriyongeza belebo basima kota levirita lavu point virgule la cosima isura ya mbere ikavuga mwazo wa kanisa uburyo kanisa ryatangiye muri Yerusalemu n'uburyo
namenye kuri se w'imigisha Imana y'umuririmbira namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha umwuka Bwana sifiwe sana. Amen. Nana Yesu arababwira ngo nimugende mushe Yerusalemu haramuja kurindira umwuka we kandi ngo umwuka wamumara ngo kumanuka tuzabagira abagabo n'abagabo ye muzozamura folini wakumpa Yerusalemu yose Yuda yose makugera kumpera yisi Virgil aho isura ya gatatu n'iya kane ikavuga uburyo bamaze kwakira imbaraga uburyo zagenze. Petero nari hano bageze ku rusengero rwitwa Rwiza Bwana sifiwe. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'umuririmbira namenye kuri se w'imigisha bamwe barafungurira mwiwe ariko kandi yari yakorewe operasiyo. Bwana sifiwe. Amen. Mekasiba kini Bwana sifiwe. Amen. Asifiwe sana. Bwana sifiwe. Haleluya. Isubigira gatanu ico gitabo kavuga amakuru ya Ananiya na Safira uburyo barenganyije Imana bemera gutanga isambu barangize kubafata ibiguzi ntibabishitsa zose kutabishitsa bagira ikibazo mvuga Ananiya arapfa n'umugore wiwe Safira nawe Fati tuzamura ikiganza uterana uriya Safira ntibari bumviye ijwi ry'Imana baravuze ngo turagenda tugurisha isambu niturangiza tuzane ibintu byose bije ku murongo bigende neza ariko barangize ngo barisigariza ikintu cyo kwisigariza ni ikintu kibi cyane wavuze ngo uratanga ifaranga apana ngo urazitanze urangiza usekaje uje kuzisubireho nico kintu uzosubena kuko wagize umwuka wa Ananiya urumunsi kuri wa Ananiya nimba utanga igice cyacu mukabanza ugakuraho ugatanga ikitendeye uri umwuzukuru wa Ananiya. Nimba uri umudamu uri umwuzukuru wa Safira Lemakisa. Bwana sifiwe. Uri umwuzukuru Bwana sifiwe sana. Isura ya gatandatu ikavuga amakuru y'abadiyakoni abashemasi batoranijwe kugira ngo babashe gufasha idumu kuko ibintu byari bikomeye cyane ariko barangiza bagafata abashemasi ba Filipo n'abandi bose barabafata. Bwana sifiwe sana. Lekoba verification de visation. Bwana sifiwe sana. Barabafata kugira ngo babashe kubafasha. Sura karindwi ikavuga Ananiya uriya mugabo Stefano uburyo bamuteye amabuye. Hari amabuye bari ko badutera. Bwana sifiwe. Ariko aya mabuye bagutera
reka kugira ikibazo kuko hari igisubizo cy'Imana, kuko bamuteye ibuye rya mbere kama unafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, wakamutera irindi rya kabiri harama ngona kwa imani nikisimama wadui wote watakimbia, bamutera rya gatatu harama ngona kwa imani nikisimama wadui wote makisa sio de visa la pasi. Bwana sifiwe sana. Aho bishaka kuvuga ko hari amabuye bagutera, hari ibuye bagutera ryo kugira ngo bashe kwangana n'umuryango, hari ibuye bagutera kugira ngo bashe kugusebya, hari amabuye bagutera kugira ngo bakwangishe n'abandi. Hari ibuye bagutera kugira ngo abandi bakwange, hari ibuye bagutera kugira ngo bakuvuge nabi. Ibyo nabyo ni ibuye ndugu yangu, ariko uzoza ushaka uburyo uzoza ukwepa iryo buye utabasha kugufata rikabasha kukurinda ikibazo. Menye kuri se w'imigisha Imana y'umuri bihe namenye kuri se w'imigisha, namenye kuri se w'imigisha Imana y'umuri bihe namenye kuri se w'imigisha, kuri se namenye kuri se w'imigisha. Bwana sibiwe sana. Yesu munani kavuga uburyo Filipo yamanutse i Samariya hajya kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, habwira abantu amakuru, abantu barakizwa bava mu zo bari barimo. Isura y'icenda ikavuga uburyo Sawuli yakijijwe hageze i Damasiko. Yari toteje ubwoko bw'Imana muri Yerusalemu hose, bari bamwandika urwandiko, aragenda bamenya kuko abakristo bahungiye i Damasiko, bahita bamwandikira urwandiko, baragenda kugira ngo aje gufata abakristo abashe kubagirira nabi. Watebutse wanasibiwe sana, atebuke i Damasiko, watebuke wanasibiwe sana, mwuka w'Imana ngo amufata. Menye kuri se w'imigisha Imana y'umuri namenye kuri se w'imigisha, namenye kuri se w'imigisha. Wafatwa n'umwuka, ibintu birakomera, yinjira amafungo y'iminsi 3 atateguye. Tuvuge ngo amen. Sifiwe sana. Amafungo bayinjiramo y'iminsi 3 ibintu uzakomeye. None Ananiya nawe aratubwira ko hutumiya kuko Sawuli yari kwa Yuda. None Ananiya nawe Bwana sifiwe sana. Nukuango kuri yogeziki umwami Herode afatira bo mwitore bamwe kubagirira nabi, afata Yakobo mwene se wabo wa Yohana wamwicisha rw'ikota, warangiza ngo yogeza ngo na Petero kugira ngo abashe kumugirira nabi, warangiza ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Bamara kumushyira mu nzu y'imbohe nukuvuga ngo ibintu birakomera cyane, ariko ngo abitore mubagira umwete wo kumusabira ku Mana. Nukuvuga ngo muri kino gihe cya none kuri yogeziki mukecu, kuri yogeziki niki wawe wiyongeza, twiyongeze ijambo ry'Imana, twiyongeze indirimbo, twiyongeze gukiranuka, twiyongeze amasengesho, twiyongeze kuvuga neza, twiyongeze kumva neza, twiyongeze ariko tureke kwiyongeza abantu. Oya, reka kwiyongeza abantu ndugu yangu, reka kwiyongeza abantu, reka kwiyongeza abantu, twiyongeze ibintu byiza byose tubyiyongeze kugira ngo Imana yo mu ijuru izatugirire neza. Ijambo ry'Imana dufasha dukiganza. Amen.